Druga generacija Opel Insignije nastupa snažno u D segmentu u klasi koja je zapala u recesiju pred najezdom SUV modela. Ipak, ovakve poslovno-porodične limuzine i dalje su veoma interesantne klijenteli koja često putuje i traži veliki i udoban automobil. Da su u Opelu i ovoga puta pogodili u centar svedoči podatak da je Insignija sakupila više od 100.000 porudžbina u prvoj tržišnoj godini, čime je zadržala laskavi epitet bestsellera, nasleđen od prethodnog modela. Za razliku od prethodnika, novi model nije dostupan u formi klasičnog sedana sa 4 vrata. Insignia Grand Sport je zapravo automobil sa 5 vrata, ali je oblikovan tako da prikriva hatchback formu sa velikim 5 vratima. I prethodni model je bio jedan od dopadljivijih automobila u klasi, sa takozvanim skulpturalnim meko izvejanim linijama i padajućim krovom. Ipak, naslednik na novoj platformi odlazi korak dalje, veći je u svakom smislu i ozbiljniji. Pride dizajneri su mu podarili znatno oštriji oblik tako da je sportska nota postala još više naglašena. Grandiozna pojava, to je ono ka čemu su stremili u Opelu. Za impresivnu pojavu na drumu, pored dizajna, su u mnogome zaslužene goleme dimenzije. Sa dužinom na granici 4,9 metara, ovaj automobil je tek za 3 cm kraći od Mercedesove E-klase, iako je pozicionirana u klasu ispod zajedno sa automobilima kao što su Volkswagen Passat, Škoda Superb, Ford Mondeo, Mazda 6. Unutrašnjost je poput spoljašnjosti veoma reprezentativna. Kabina šalje poruku kako je u većoj meri grand, a u manjoj sport. Drugim rečima, ponuda prostora je na izuzetnom nivou, ali izostaje sportska atmosfera koja ruku na srce i nije neophodna. Zato je naglašena elegantna nota uz visok kvalitet izrade. Svi materijali fino izgledaju i površine su meke na dodir. Dakle, ambijent je veoma prijatan. Zato su zaslužna i odlična sedišta postavljena nisko po ugledu na premium rivale i pozadi se sedi sasvim pristojno, mesta za noge ima na pretek, a tek nešto manje za glave i to pod uslovom da ste nadprosečno visoki. Pored impresivnog prostora za putnike, ističe se i prtljažnik jer je ispod 5 vrata na raspolaganju 490 litara kojima se lako pristupa jer se 5 vrata visoko otvaraju. Automobil koji smo dobili na test pokreće dvolitarski dizel od 170 konja u kombinaciji sa ručnim 6-stepenim menjačem. Motor i menjač su dobro usklađeni, s tim da bi pedala kvačila mogla da bude malo mekša. Sa maksimalnim obrtnim momentom od 400 Nm pri niskih 1750 obrtaja do izražaja dolazi elastičnost, pa su među ubrzanja sasvim korektna. Isto važi i za potrošnju. U gradu može da prevali 100 km za 6,5 litara, na magistrali troši 5, dok smo na autoputu zabeležili prosek od oko 7 litara. Ipak zapazili smo i neke stvari koje nam se nisu dopale. Buka, pneumatika i to zadnjih je suviše prisutno u kabini. No, s obzirom da ako trljanje prednjih točkova kao ni šum vetra ne zadiru previše u kabinu, nije isključeno da je posredi fabrička greška na inače odličnim Pirelli P-Soto Zero zimskim pneumaticima od 19 inča. Takođe, ni navigacioni uređaj se nije baš istakao, daje čudnovat prikaz sa strelicom u donjem delu umesto na sredini kao što je uobičajeno. Odličnim su se pokazali Matrix LED farovi sa automatskom aktivacijom dugih svetala, efikasni toliko da vam je maltene svejedno da li vozite danju ili noću. Doplaćuje se 1290 evra, a uz njih dolaze i parking senzori napred i pozadi. Bez njih ni ne pomišljajte da sednete u Insigniju Grand Sport jer preglednost tog automobila nije jača strana. U užem gradskom jezgru smeta i preveliki krug okretanja koji isputava manevarske sposobnosti. Što se tiče karakteristika pri dinamičnoj vožnji, iako na novoj platformi i sa znatno manje kilograma od prethodnika, od Insignije Grand Sport ne treba gajiti baš prevelika očekivanja u ovoj disciplini. Oštrije putanje korektno prolazi sve dok su brzine umerene, a kada se pretera sa gasom, očekivano počinje da podupravlja, odnosno da klizi nosem ka spoljnoj ivici. To je nećemo zameriti jer ne treba od nje očekivati i sprinterske karakteristike niti agilnost gimnastičara. Ona je pravi maratonac, suverena i dobro odmerena krstarica koje prijavaju duge ture i brz, ali ujednačen tempo. Jednom rečju, gospodska vožnja. Za kraj utisci o Insigniji Grand Sport su više nego solidni. U odnosu na testirani model, novi je odskočio za 2 koplja, a na sve to kao šlag na torti dolazi primamljiva cena. Testirani automobil sa uračunatim popustom košta tačno 27.500 evra. Više nego fair ponuda za veliku, udobnu i dobro opremljenu limuzinu sa snažnim dizel agregatom.